Assalomu alaykum, Qirg'iz elim, Qirg'izistonliklar. Biz bu yerga tinchlik deb keldik. Biz Sadir Japarovni qo'llagani keldik. Men Qirg'izistonda jarandaridan, Qirg'izistonda to'ralgan o'zbek ulutuvi, turkpi kim bo'lsa ham bu yerga kelsin. Sadir Japarovni qo'llab bergilar. Qachongacha Qirg'iz elini qarab, anan bu yoqqa tiyoqqa qilamiz. Biz birlashimiz kerak. Sadir Japarov. Rahmat. Anda keyingi so'zni Afg'onistonda so'g'ishdan ardageri atınız Muxtar To'xtag'ov so'zlaydi. Salamatсыздар балдар, ақсақалдар, балдар, жігіттер, елім. Мен зам председатель Республика Афгандан. Общественная организация, партия емес, общественная организация. Біз 5000 кишибиз. Мен айтарлым, азыр бизге деген ар кайсы жактан звонок этип, бүт барсы өзүбүздүн оюбузду элдин арасына айтып койгула деп айтышты да. Бүгүн бизде 5000 бала, 5000 баланын 5000 аялы, 5000 балдары. Бизде аябай көп биздики. Ошон үчүн бүгүн Садыр Жапаровду колдойбуз деген сөздү бүт баары айтып, мен айтып койгула деди. Садыр Жапаровдун токтоолугун, акылдуулугун, биз ошо токтоолугун, акылдуулугун поддержка кылып, тартнакка туруп берели. Аксакалдар. Ошон үчүн жакшылык болсун, тынчтык болсун. Биз өнүгөлү. Биз деген жакта жөн жүргөн жокпуз. Биз да Кыргызстан деп жүрдүк аякта. Кыргызстандын намысын көтөрүп жүрдүк. Намысыбызды биз дагы көтөрөбүз. Биз Sadir Japarov bilemiz Afganistan. Rahmat. Rahmat. Анда бул жакта укугу тегеленген энелердин атынан Райхан эжеге сөз берели. Ыргалай эжеге. Ассаламу алейкум кыргыз калкым, жана кыргызстандыктар. Саламатсыздарбы? Мен сиздерге бардыгыңыздарга канды Кудай урарда өз элине кас болот деген сөз менен баштагым келет. Урматтуу Сооронбай Шарипович, siz артыңыздағы миллиондаған қылқылдаған елдің алдында елдің doğuşu менен президент болып келіп алып, бүгін сіз бір ғана Роза Отунбаевадан кеңес сұрайсыз. Мына кеңес сұрай тұрған ел тұрады сіздің астыңызда. Ошонда еле бір сөзді айтып тұрып, артқа қайтқан бұл жігітчілікке жатпайды. Жігіттің елімізде жақсы сөз бар. Жігіттің сөзі өлгіше өз өлсін дейді. Ушул нерсени сізді айтуға мәжбүр қылдыңыз. Siz bugünden başlap özünüz ölüke aylandırdınız. Ошондуктан азыр saat 3'te отставкаңызды жазып туруп, элиңизди ойлосоңуз, өз арызыңыз менен кетип, Садыр Нуркожоевду ордуңузга коюп кетиңиз. Буга чейин биз бул тагдыр, эгерде бүгүн ушул чечимди өзүңүз кабыл албачу болсоңуз, дүйнөдөгү болгон Чаушевскийдин тагдыры күтүп турат. Мына жаалданган элдер жөн койбойт. Өткенде de сыйлады. 3 gün күттü. Урматтуу депутаттар Аида Касмалиева, Эльвира Сурабалдиева, силерде ене деген жүрөк барбы жокпу? Ушу силер ырматып отуруп ушундай калып келдиңер. Роза Отунбаева, сиз кеңеш берсеңиз туура багыт бербейсиз. Эгерде сиздин ордуңузда бир жөнөкөй ене болгондо арызыңызды жазып отставканы берип туруп, элди тандап алмак. Ошондуктан бетеге кетет, бел калат, беглер кетет, ел калат. Кетип калыңыз. Сизден мурда да президенттер өткөн бул жерде. Ошондуктан кыргыз эли кылкылдап, бүтүндөй 7 дуан козголуп келди. Бир саясатчы айтып жатат. 50 000 адам эмне болуп калыптыр дейт. Эртең ошол саясатчы барганда мен айтпай коеюн бул жерде, өзүңөр билип алгыла. Ким шайлайт ошону? Баарыңарды ушул азыр бизге каршы, Садырга, азыркы легитимдүү бола турган келечектеги премьер-министрибизге каршы сүйлөгөн бар. Эртең эл шайлабоого чакырамын. Бүгүн Садыр Жапаровдун бийлиги легитимдүү. Ура! Рахмат, ден соолук болуңуз эже. Анда кийинки сөздү Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Райхан Абдувалиева эжеге беребиз. Эси жок ажо ели менен кас болот. Эси жок аял карыганда жаш болот дегендей, бул биздин ажообузга бүгүн кетсин деп айтабыз. Анткени бул азыркы бийлик байлыкка тойбойт экен. Мүмкүн топуракка тоет, бирок байлыкка тойбойт экен. Жерибизди сатып бүтүштү, элибизди тизелетип бүтүштү бул акмактар. Кудайым жардам беригөр. Кудайым жардам беригөр. Алдындары мына канча балдар 12 бала көзүнөн айрылып отурат.
келет да ошон үчүн бизди көрүп аткан апалар, эжелер, бүгүн аял заты чыгабыз, төштү биз туралы, аялдар турап берели. Бизди атсын. Мен мисалга турамын. Атсын бизди. Жаштар балдарыбызды сактап калалы. Кыргыз тили кылымдарды карыткан, кыргыз тили кан манасты таныткан, кыргыз болуп өз тилиңди, өз жериңди биз коргобосоң кантип анан өлгүң келбейт, намыстан дейт. Намыс үчүн биз улуу кыргыз элибиз, унутпаңыздар. Биздин манас атабыздын руху колдойт, Кудайым колдойт. Биз жеңишке жетебиз. Кетсин президентибиз, өкмөтү да кетсин. Элдик мыйзам келсин, садырыбыз келсин. Бар болуңуздар. Рахмат, ден соолугуңуз эже. Кийинки сөздөн да базар коргондон келген Абдугапар агага берсек. Assalomu alaykum, hurmatli jamoat. Biz buna 30 yıl burada egemenlik olduk deb aябай suyunib, bayram qilib, shunday suyunib, egemenlik olduk deb nima aldık. Biz ko'rsa biz to'liq egemenlik bo'lyapmiz. Mana shu bugun keldi o'xshadi, egemenlik bo'lishga bugun vaqt keldi o'xshadi. Mana bugun bekam turib, shu egemenlikni o'zimizdan egemenlikka bekam turib, jana shu egemenlik elga bir yaxshi podsho kerak. Shunday ellarning ustidan boshqarishdan turib yaxshi podsho kerak. Al yaxshi eng adliyatli podsho bu Sapar Japarov. Sadir Japarovni adliyatli podshoga saylab olaylik. Mana o'shaga bekam turaylik. Mana bu yoqda biz hozir sirtqi dushman, janaqi berki dushman bilan urushgan yo'q. Biz o'zimizning ichidagini o'ziga qarapayım odamlar ustida qarshilik qilgan jomon ishlarni, buni chirga sistemani qurgan o'zimizning jo'ri yoqdagilarga men qarshi turib o'tamiz. Hem o'shalarga bu yerdan cho'ng aqsoqol odamlar ko'pdan jamoatning keragi yo'q. Bir necha aqsoqollar bor edi, talabni bekam qo'yishimiz kerak. O'sha jo'ri yoqdagi bizni chirga sistemani qurgan odamlarni yo'q qilib, adliyatni podsho qilib saylab Sadir Japarovni bekam saylab olaylik. Ne o'shaga bekam turaylik, bardingiz bekam turaylik. Qajegar bo'lmangizlar. Rahmat, den so'liq to'g'imiz. Keyingi so'zni Totonov Adil Aqsoqolga beramiz. To'g'istrodan kelibdir. Hurmatli Kırgız elim, yuqorida ko'p so'zlar aytildi, men qisqa ota-onalarga qayrilaman. Bardik shu Kırgız elindagi chuy o'rnida yashab atgan ota-onalar. Bu biz Sayızda'da yaşap gördük. Başka uşul vakaça yaşap duruyoruz. Men suranat ilem ota-onalardan 50 yaştan 70 yaşka çeyin ota-onalar uyunda oturup alıp YouTube, televizyon görmezden çıkıratlayın, gelingizler, uşul yerden öz gözünüzler menen görüngüzler. Biz yaş baldarыбызды алдыга салып бербейли. Biz, men suranat ilem Kırgız elinden, biz aldıda жүрөлү. Hazır көчөдө мына келет Taşdağaylı ökmötten düşüp geldim. Bu diğerler turat. Bizden uğuldarыбызды koyup koydu. Oşolarga zarakası tiymesin. Ata-onalar aldı da onu. Gelingizler. Uğuldarыбыз gelecektin muğundarı. Uşularga biz yardım bereli. Fundamentin düzölü. Yaşo, gelecek uşulardı. Neverilerimiz, körülerimiz desengizler. Ata-onalar gelingizler. Yaşlar. Uyunda gel yine. Uşul yerden görsetkile. Uşul yerden Kırgız'ın duhun, uruhun götürgüle. Yardım vergile. Sadir Japarov'ni qo'llaymiz. Sadir Japarov'ni qo'llaymiz. Rahmat, anda keyinki so'zni Alısqı Qo'shu bulasının Özgün rayonundan kelgen Hüsön Aqsoqolga bersek. Kichine qo'shtab tursanızlar, hurmatli tuğanlar, atayın бүт жерде алыстан kelgen tuğanlar söylep atышат бұл жерде. Assalomu alaykum Kırgız halkı. Salametsizlarmı?